kacing penbena paiba kacing penbena paiba. Let's say kerlong kek ke bas ngutanat yakitu kitan ke basa syaka amlaram constituency manakal yang jongka Voice of the People Party WPP 7 amlaram salkir kakot ke WRP syaka cingilang paiba jongka parti kebanlong ka Frederick September arajar afulai kacaka kandai hapdeng syakap hakapor posting menstep bat kat arsiteng siteng sngi bat hanong bare arsiteng no paisngi hadu sausiteng no paisngi bat hanong talang kandai ndriu bece janmiet hadu prabace janmiet i presiden rangba jongka parti iba ardan melal bersoymoy rengkat bat kiwei pat kinong ilam ke parti kinwan bat ajeng keren hakitei kicinghilang wan pin sengap dalade ke bakaperti kadon berpensyai halor kotong kecongka ban pen empat ban pen bapat bat ban pen keladur pat ya kecela mikalya bright babu bright starwell ugolong u wene kinoi yalam kinoi kai kiblaylam menengini ban yakun persya ya ketu ka an jogo sarkar ke balakang iginoi kai bakine shimta ka politics bat apo ke jingalam ke jong ba babu bright starwell ringkat pat kiwei pat kinoi kai la job ya ke kis persya ya ka sarkar bat menta kinoi kai saisin ke layo ig jing lai lut bani shimbanta ha ka politics te kalong ka buram ka bakraw namang ni don ni gibriu ki start ki shampang ngai kublai kerpang ya pi ki pajba ki balaya lum kat ni ban snap ya ke jing pensyai namar ka ni ka peni ba pidang kwa banang ka dor ba arden dem dena ni ngem don pisa ban ong ban ai boss ngem don pisa ban pengkre pengkrum bat ngam jule hiru kumta ni supen banabe ban lum meeting upai ta ulat hi ban poi ke jingalang teri ke dor ka jong upai ba jong ni ke dong ka than te agni ke dor ka bamenta ngakwa banong ipi balengi jit ya kani ka jaka hangni ban penlong ye ke jingalang namar bangi kwa ban pensyai kai ka daw ka penlong ini bangin seng ye kani ka parti ka thumai namar hakini ki kindiat